Za ljubitelje motora iz zemlje i inostranstva koji borave u Smederevu na Međunarodnom generalnom motoskupu održana je tribina u regionalnom centru pod nazivom Bezbedan motorista na putevima Srbije. Oko 100 motorista pozdravili su i poželili prijatan boravak u Smederevu gradonačelnica dr. Jasna Avramović i predsjednik Skupštine grada Branče Stojanović. Ono što je gradu prioritet jeste, pored toga da bude dobar domaćin, da se vi lepo osjećate, a svakako i da sa ovog skupa ponesemo što je korisno, a za to korisno smo pozvali naše drage goste, generala Dragišu Simića, koji je jedan od organizatora ovog skupa, profesora doktora Milana Vujanića, Milana Božovića iz Ministarstva saobraćaja Republike Srbije, Vladana Jeftića iz Gradskog sekretarijata za saobraćaj grada Beograda. Naravno, uz njihovu pomoć danas ćemo čuti mnogo toga interesantnog, a naravno sve u cilju da vi što duže vozite, da vam putevi budu dobri, da vas prati dobro vreme, a pre svega da vas čuvaju vaši motori. Vašim porodicama želim dobro zdravlje, sreću i sledeće godine da se opet vidimo u gradu Smederevu. Nadam se da će ovaj boravak za vas biti prijatan i jedno iskustvo i želim da ponesete lepe uspomene iz grada Smedereva i da se sledeće godine opet vidimo. Želim da vas pozdravim ispred Skupštine grada, pre svega naše drage goste, vaše, da kažem, domaćine koji će danas da govore vama o nečemu što je vrlo važno za sve nas, a to je bezbednost saobraćaja i životi naših sugrađana. Šta da vam kažem, većina vas je čula onu pesmu Što grad Smederevo vazdan zatvoreno. Danas je tvrđava i grad Smederevo otvorena za sve vas i danju i noću, tako da želim da se prijatno osjećate u našem gradu, da ponesete lepe uspomene i da ovo predavanje ovde koje ćemo čuti svi skupa ponesemo iz ove predivne sale i da vodimo računa kad smo na drumu, da čuvamo zdravlje i naše i naših sugrađana. Ljubiteljima motora obratio se i general Dragiša Simić, načelnik Uprave saobraćajne policije, koji je istakao značaj motorista u saobraćaju na putevima Srbije i šire. Vi znate da ja često nastupima propagiram, pričam da sam jedan od vas. Vrlo često možete me vidjeti na motoru, jer mi smo najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju. I to moramo da predstavimo javnosti. To mora svaki građanin naše države da shvati i ne sme zapostaviti niti bajkera, a da ne kažem silu bajkera. Nas ima oko 34.000 registrovanih bajkera. Neki nose boje, neki ne nose boje. Ja mogu kao profesionalac da kažem, kao načelnik Uprave saobraćajne policije, da mi nikada u policiji nismo imali problem sa ljudima koji nose boje klubova. Znači, to su disciplinovani vozači koji i nose kacigu i poštuju pravila saobraćaja i neretko nam pomažu na putevima. Na tribini su učestvovali profesori Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, koji su govorili o bezbednosti u saobraćaju na putevima sa posebnim osvrtom na vozače motora. Onaj ko se ponaša ispravno ima pravo da očekuje da svi drugi se ponašaju u skladu s tim pravilima. To znači, kad ja idem na zeleno, a vozim ispravno, ja imam pravo da očekujem da svi koji idu na crveno neće proći. Ili ću ja propustiti desnog meni i obrnuto, mene će propustiti svako kome ja dolazim sa desne strane. Pa smo uočili da ni to pravilo nije dobro. Recimo, neispravno nam je svetlo tablice, pa smo evaluirali i sada kod nas u zakonu važi, kao i u gotovo celom svetu, ograničeno načelo uzajamnog poverenja. A to znači da onaj koji se ponaša ispravno u toj sferi ima pravo da očekuje da se svi drugi ponašaju ispravno.